Danas ću vam pokazati nešto što ste do sadašnjim videima poprilično puno puta vidjeli. Ova instalacija koju sam napravila još prošle godine visi mi na zidu još od tad, što znači da je izrada bila uspješna jer je preživjela. Pokazat ću vam danas cijeli proces te izrade, ali kroz taj proces mi je pala jedna genijalno glupa ideja na pamet, koju tada nisam provela u djelo, ali ću probati to izvesti danas, jer nisam vjerojatno to pokušala napraviti jer nisam bila sigurna jer mi se skroz sviđa i nisam bila sigurna kako to zapravo napraviti i hoće li mi to uopće ispast dobro, pa idem danas to probati napraviti. Da, važna stvar, ove sam rese zapravo kupila još od trudnoći sa namjerom da se napravim veštu za jedan pir, resice od dvije boje, ali to nisam nikad napravila, a kupila sam zavjesu za 20, mislim 19,99 su bile na akciji u Jiska. Pa sam se kontala, briga me za 40 kuna, makar ih bacila, a dobro znamo da ja neću baciti ništa. I onda evo, da zavjesa ne ostane neiskorištena, sam od nje napravila ovu instalaciju. I sad ću onda još pokušati napraviti meći luster. Ako to ne uspijem danas, uspjet ću valjda neki drugi put. Nemam puno vremena, ali imam jednu sekundu da se malo još divim ovom na mom divnom lusteru s kojim sam oduševljena. Znači, najjednostavniji, najjeftiniji projekt, pogledajte ga u prošlom videu. Ja sam zadovoljna. U svakom slučaju, vratimo se odmah na prikaz videa i proces izrade. Od ovih resa sam zamislila napraviti još i luster. Idemo probati. Na početku svakog projekta ide prvo mjerenje i pozicioniranje. Odabrala sam gdje želim na zidu staviti ovu takozvanu umjetninu i izmjerila sam koliko želim da ona bude duga. Nisam htjela ići preko ove utičnice koje ima na zidu jer nisam htjela razmišljati svaki put da mi ne bi resice ušle u struju, zakačile se i imam još ove zaštite za dicu na toj utičnici, no go. Onda sam sa krep trakom zalipila tu zavjesu na pod da bi šta lakše mogla izrezati i ravne linije resica. I onda mi je pala jedna divna ideja na pamet. U međuvremenu sam se odlučila pokušat dodatno iskoristiti ove prejeftine zavjese. Jer zašto baciti 20 kuna? Sviđa mi se u biti boja u prostoru koja se dogodi kada se prislone ove dvije kombinacije na zid koji je napravljen nekakav backward lime wash. Sviđa mi se ta kombinacija boja i odlučila sam pokušati ove rese objesiti na plafonjeru, to jest LED panel koji imam ovdje u boravku. I zato ću morati ovo izmjeriti i pokušati spojiti ostatak resa sa trakama da njih mogu objesiti na luster. Treba će mi više komada jer mi je ova jedna širina mi je dovoljna samo za pola lustera. Tako da ću pokušati napraviti cijeli krug koji je promjera 1 metar. Valjda ću uspjeti. Ovo mi se dosta čini slisko, tako da ću ovo morati baš zašiti na mašinu i tako milion puta i ne znam je li mi se to isplati. Let's see. Htjela bi vidjeti koliko dužinu ovoga želim da znam otprilike koliko ću ostaviti rese, mada ću rese šišat na samom lusteru, tako da ću ostaviti viška jer nisam sigurna da ću baš ići u pravilne ravnine. Volila bi postići nekakve kosine. Također, ako možete primijetiti, televizija mi je stvarno jako visoko. Zbog toga i je ovakav luster, jer ništa nije moglo zaklanjati pogled s kauča na televiziju. Međutim, nervira me da je pre ovako minimalistički, modern luster plafonjera, nazovimo ga kako god. Pa ću pokušati dodati samo resama malo karaktera. Ali opet one ne smiju biti preduge jer će mi i one zagraditi pogled na TV. Pa između 20 i 30 cm je sasvim ok.
I nakon što sam položila ove reze na pod, sam onda sada morala napraviti i nove rezove. To sam opet zalipila krep trakom, ali treba paziti da se te reze lipo ravno poslože na podu, inače ako su previše isprepletene, bit će previše neravnomjerno izrezane. Pa eto, kao htjela sam si skratiti posao, u biti sam samo htjela maziti zavjesu vjerojatno. Stavila sam ovu traku na koju ću kasnije šivat same rese, ali mi je bio kasnije problem odlipljivati ovu krep traku, tako da sam ja to sve skupa zapravo ostavila i prenoćila. Nisam odlipila krep traku sa ovih spojeva, samo sa nekih, jer pri potezanju jednostavno su se iščupale. Tako sam isti postupak ponovila i sa ovom drugom zavjesom, znači odrezala sam prvo ovaj dugi dio koji mi je za ovu moju takozvanu umjetninu i onda još dva dijela za luster. Tek ću kasnije, ako mi bude potrebno, rezati dalje rese za luster, ako neće taj luster ikad uživati. Donijela sam mašinu ovdje, uopće nemam pojma, niti otprilike kako će ući pokušati izvesti da mi se ne raspadnu rese. Zato sam dala mašinu ovdje da ne moram te rese nigdje nositi do nikakvoga stola, jer već vidim da će se sve raspasti. Ovo mi je bila zapravo super ideja i ovo je prošlo skroz jednostavnije nego što sam očekivala, ali morate primijetiti ovu moju divnu tehniku šivanja kolinom. Snađi se druže, level pro. Čak mi je dobro išlo šivati kolinom, evo, moram se pohvaliti. U svakom slučaju, postupak ovakvog šivanja sam nastavila na sve 4 trakice koje sam napravila i sad sam, molim Boga da mi je to dovoljno za luster, jer mi se više od toga ne da, iskreno, nekako, ne znam. Evo, vi recite, ima li smisla? U biti vidjet ćemo na kraju kad probamo staviti. Ne smijem vam zaboraviti pokazati da sam ja netom prije u radioni napravila ovako ovaj puni krug. Ocrtala sam krug na šperploči, točnije 2 kruga, imam još viška materijala, ali nisam iskoristila sve za ovaj projekt. I to sam onda ubodnom pilom sve izrezala na mjeru. Napravila sam svoje polumjesece, nisu savršeni, ali iskreno očekivala sam da će mi biti puno teže raditi sa ubodnom pilom, pogotovo što mi je ovo prvi put, ali ide baš kako bi mi rekli kak kroz maslo. Totalno jednostavno. Ne vidim razlog uopće zašto sam se bojala tog instrumenta. Sad ću malo pobrusiti, prvo ću uzeti kartu de veru. Ako vas zanima, službeni naziv u Dalmaciji je karta de vera. Brusni papir, obrusit ću rubove koji naravno su se izvrcali od ubodne pile, pa da mi bude uredno i naravno ima neravnina, pa ću ih probati izravnati da budu što pravilnije. Doma sam imala ovaj sandolin, boja mahagonija, naravno crvenkasti podton. Ovo je obična lazura za drvo, koju je kasnije, ako ćete je koristiti na bilo kakvim normalnim radnim površinama, treba još dodatno zaštititi. Znači ovo je samo reći ton drva koji dobivamo, ali nakon toga treba ili staviti ulje, ili lakirati, ili staviti vosak, nešto od toga.
preko ovoga vosaka, ali s obzirom da to ide na zid, mogu i ništa. Polumjeseci su gotovi, čekat ćemo sutra kada ću nastaviti onda dekoraciju i možda i čak i potencijalno staviti na zid, vidjet ću. Odlučila sam da ću ovo za početak samo zalijepiti sa vrućim ljepilom. Pa ću tek onda kad ustanovim koliko mi se i kako mi se sviđa, vjerojatno zavidat, jer mi Balkanci volimo da je to čvrsto. Možete primijetiti da sam ja jednu cijelu zavesu u biti preklopila i napravila dva sloja resa, zato što mi je jedan sloj bio presiromašan, a i imala sam dovoljno, pa eto, šteta ne iskoristiti, i onda sam lijepila sloj resa na sloj resa i to se skupa za drvo, i nisam nikad stavila nikakvu vidu na to i još uvijek, evo, već godinu dana je preživjelo sudicu. Tako da očito dovoljno čvrsto. Kad sam završila sav ovaj postupak, zavidala sam, to jest montirala sam te rese na zid, naravno uz par ovih veselih trenutaka. Ok, idem se probat popet za početak. Ovo sad radim zato što su mi se već počele puni bube u luster. Svakako ga moram skinuti i očistiti, pa usput i probat staviti ove resice na njega. Idiotska ideja, znam, ali moram probat. Još da se ok. Ima buba. Idem za krpu ovo očistiti. Ok, idem ove bube istrest na balkon ipak. Idem prvo pogledat jel mi ima uopće dovoljno ovih resica. Što ću preslati? Znači, čipo stane puni krug toč jer sam mirila, napravila sam 4 odokativno i htjela vidjeti koliko će mi otprilike još dodatno tribati, stala. Ja sam doduše zamislila da se to lipo preklapa, ko što se preklapaju ove, jer onda dobije gustoću i punoću. Ovo će sad izgledati, ja mislim, malo socijalno, ali ću ja sve naprobat. Samo ću na par mjesta zalipiti lipilon, mislim da to nema se di makniti jer se plafonjera skroz zalipi za plafon, ono, priljubi i nema di otići. Pa ću samo, evo, čisto, samo na par mjesta staviti točkicu vrućeg lipila da ne uništim luster, ako mi se ovo zapravo ne bude svidilo. Možda bi mi se svidjelo da ima više resa, da ima još jedan red, pa da mogu napraviti dva različita sloja, ko što sam napravila i ovdje dva različita sloja i da mi ima te preklope, ali evo, vidjet ćemo, idemo probati. Izgleda jako socijalno, ali nema veze, nestrpljiva sam, idem probat, nisam se previše ni potrudila poravnat rejse i sredit,
kad nisam baš 100% sigurna da će ovo biti projekt za mene, osim ako ne napravim još jedan sloj. Idem sad pronaći kopče i pokušati ovo spojiti. Okej. Ne. Nemam pojma, evo, mislim da mi se ne sviđa. Imam još punu kesu resa, samo što nisu ošišane na mjeru, a sad to nemam vremena raditi i maziti ponovo te resice. Pa ću za početak ošišat sve ove nedostatke gore na lusteru jer ima par visuljaka i pustit ću sebe da prinoćim. Pa ću vidjeti sutra. I'll think about it tomorrow. Ili ćete to vidjeti u nekom idućem videu, ali za danas će to biti to. Idemo još ošišat i čao. To bi bilo sve za današnji video. Sa lusterom of course nisam zadovoljna jer izgleda ono poprilično socijalno i jadno i fali mi tu ova jedna mala feta. Definitivno ću se potrudit je ga napravit ipak još jedan put jer kao nekako ipak ima tu taj trag nade moje inspiracije da će se to uspjeti izraditi, ali evo za danas je to. Malo sam ga poravnala, ideja mi je da ima onako neke kosine, različite slojeve i ne znam zašto sam mislila da ću sa jednim redom to uopće uspjeti postići, ali dobro. Ali evo, preplatite se, komentirajte i možda vidite jesam li u sljedećem videu uspjela ipak urediti ovaj luster da bude bolji. Hvala vam što gledate i vidimo se iduće nedjelje. Bye!